Hi, ni Olivier yongeye kubasuhuza kandi ndabaramutsa mwese. Ubu tugeze ku yindi video, tujya kuraba ibyo bita increments hamwe ibyo umuntu kwita ama operators agiye atandukanye. Operators ntago nzi uburyo umuntu abivuga mu ziriya ndimi zacu, akenshi ushatse kuvuga nko kuvuga guteranya, gukuramo, kugwiza cyangwa gukuba, nibyo umuntu kwita operators. Nibyo tujya kuraba uburyo babikora muri Java. Ubwo uburyo tugiye kugerageza gukora noneho class nshasha tutari ko turakoraho bwa mbere. Turashaka kugenda hano handitse default package, tukagira ari kuri src, niyo twagenda hano hejuru handitse ikaze kuri class yacu twako turakoreraho. Ubundi umuntu akagira kuri new, ubundi tugiye kugira new class. Ubwo tugiye kwita class, izina rya class dushaka ngiye kuyita increment. Ubwo shaka yuko iza kubifite ino bita public static void main. Ubwo ngira hano gutya, igaciza gutya. Hano ntacyo bitwaye ni wokoresha kuri ino twatuko turakoraho ubushize twari kuri calculator. Turakora hano kuri calculator, niyo wokuramo ano makode ari hano twariko turakoresha muri calculator, ubundi ukandika bishasha byose nta na kimwe bitwaye. Nashatse kugira gusa ngire creating iyindi class nshaka gukora ko mu tutorials atatari imbere nako tutorials nk'iya gatatu uvuye hano turaza gutangira kwiga uburyo bakoresha ama class atandukanye. Ariko rero ubwo mpisemo gukoresha ino bita increment, ino class bita increment. Ubwo no kuvuga ikintu ushatse kugira, turazi ko ubushize twize ibyo bita declaration hamwe na assignment. Ubu ngiye kudeclaringa variable yitwa variable integer, int a. Nukuvuga ino int a, nukuvuga twamaze kubona ko integer ni ibiharuro byari byose bitarimo koma cyangwa bitarimo virgule. Nukuvuga ngiye kwifata nka a ingana na 5, ni assignment, ndayassigninze kuri 5, nako ntago ingana nka 5 ahubwo ndayassigninze kuri 5, cyangwa se mfashe 5 ndayibitse muri variable yitwa a. Kino nico bisobanura. Iyo nshatse kuvuga ko a ingana na 5 muri Java ngira gutya a ingana hamwe n'ama equal sign 2 ingana na 5. Iyo niyo ntuza, niyo ko turaza kuraba aho bikoreshwa, lakini ino niyo ingana na niyo ari equal sign muri Java, ariko turaza kuraba aho bikoreshwa. Hama kutangana nabyo nabyita gutya, nago ingana na 5. Naho iyo dukoresheje ino dusanzwe tuzi ino equal sign cyangwa se ikimenyetso cyo kungana, ino ni assignment muri Java. Nukuvuga rero a ndayassigninze kuri 5 cyangwa 5 ndayibitse muri variable yitwa Java mu kibiko cyitwa a. Ubwo no kuvuga hano ukuntu bita bigenda. Ubwo nshatse noneho mpite ngira system.out.println. Shaka kugira Java printing out ino a, nukuvuga turabona yuko printinze iriya a ni 5 nkuko byari bingana. Turabona ko dufise 5. Rero ikintu ushaka ko dukora ni ukuvuga dushobora kugira ibyo bita nka system.out.println, none kandi ntangure ++a. Turabe icyo Java kiduhereza. ++a ngize run. Ikiduhereza 6, nukuvuga yaciteranyaho 6. Noneho ngire ino ++ ndashira inyuma, ngire a
plus plus. Ya, a plus plus iracaduha gatanu, ni ukuvuga yuko hano yaduhaye gatanu, arakene ikikora ikindi gihe ibika gatandatu muri a ya mbere, arakene ikiduhereza a ya mbere. Arakene rero kugira tubone icyo yashatse kuvuga rero hano, reka nze ndayipringire gutya print_system.printout hano gatoya, noneho inyuma y'ino printout kandi ngira ikiduhereza iprinting ni a kandi ngize run gutya. Wow, urabona ko yaprintinze ino a plus plus yaprintinze nka a isanzwe yari gatanu, noneho duprintinze indi a yaciye yongeraho ino plus plus ikingana gatandatu. Ya, murabona hano gutya. Ya, ijambo rimwe nuko imeze. Hama turashaka no kugira kandi tuconga tukabigira hano gutya, kagira hano gutya a plus plus. Okay, ubwo nta nicyo kimwe ngacagira a system.out.println a, ubwo no kuvuga ya turabona yuko tugize run iraca duhereza gatandatu. Ya, nta mwanya munini cyane dufite muri tutorial, arakene ngiye kubandanya ku bindi. Ngiye kudeclaringa variable yitwa nka b. Ikindi kintu nibagiye fate nka a, ndashaka kugira a yuko noneho a igacingana ndashaka kuyihereza indi variable a yuko ingana nka gatanu guteranya gatatu. Turazi ko bingana 8, ariko rekaze turabe system.out.println, ubwo tu printing a, ni kuvuga hano ya aha neracu duhereza 8. Hari ubundi buryo dushobora kubigira gutya, tugize nka a guteranya, urako yari isanzwe iri gatanu, a guteranya hamwe no kungana tukaja tugira gatatu, ibi duhareza cyo kimwe. Tugize nka run ya iduhereza icyo kimwe 8, ni ukuvuga ino ni uburyo muno kwita shortcut canke inzira ya bugufi yo kwandika, byose nicyo kimwe. Bino birakora no mu kugwiza no mu kugira iki. Dufata nka ndashaka gufata nka a yuko nka a iza kungana na noneho a nkagana nka nogira a kugwiza a, no kuvuga ino a tusanzwe tuzi ko ino a indi yari tuzi ko ari gatanu, noneho guco ngwiza na gatatu, kugwiza a kugwiza gatatu, no kuvuga ni printing a. Hano turazi ko icumpereza turabe icumpereza 15. Ya, impereza 15 kubera ko igihe value ya a yari isanzwe ari gatanu, noneho tuciye tugwiza na gatatu icigira indi value nshasha ari 15. Bino tushaka kubigira kandi rero mu rwego tuba kugira nkaho a noneho a kugwiza kungana na a, kugwiza kungana gatatu. Turabe icimpereza, urabona ko impereza igiti ya nuko rero bimeze, nako bicingana na 15. No ni shortcut yo kwandika muri rusange, niko no byita. Ya, ikindi kintu tugiye kuraba ni kugabura. Ngiye kugira dufate nongere ngire iyindi declaration ya variable, nkagire nka a noneho kandi ndahite double kubera ko double yemera amavirgule. Double a cyo nongera ngire na double b. Ya, noneho no kuvuga nafata kadufata yuko nshaka kugira noneho double
double c iza kungana na a kugabura cyangwa se kugabanya na b. Ya ni ukuvuga turabe double a ya hano kuvuga rero tuvace a tugeze assignment nako b tugire assignment kuri b, ubwo iciba ya ni ukuvuga ubu tugiye guta tugera b tuyihereza assignment tuyite nka kandayite kabiri nta kibazo. Ya ubwo ni ukuvuga tugiye kuraba noneho a kugabura b cyangwa ibwo no kubizoba ari nka 5 kugabura kabiri niko bizaba bimeze. Reka turabe noneho niko c ingana. Reka noneho tugire printing out c turabe icyo computer iduhereza. C ya ingana 2 n'igice. Noneho rero ko ingana 2 n'igice, reka rero turabe icyo bita hari yindi sign yindi operator nayo ifite akamaro yitwa modulator sign. Modulator sign no kuvuga ko iduhereza 2 n'igice ikiduhereza kino gice, no kuvuga remainder niko iduhereza remainder. Ya kanze turabe katurabe nka kararo modulator sign ni imeze nka percentage, iyi ni bita modulator sign. Noneho reka rero turabe uko ikiduce c kingana. Modulator sign is run ya no kuvuga rimwe, no kuvuga modulator sign no kuvuga ni remainder, no kuvuga 5 turazi ko 5 kugabura kabiri dushiramo 2 mo indani, noneho hagacasigara remainder ariyo rimwe. Abazi kanze turabe ukuntu ufite app yo kubigira intuza yo kubyerekana. No kuvuga ya dufate nka 6 kugwiza hano nshizemo 6 kugabura kabiri, tuzaho 6 kugabura kabiri ni 3, no kuvuga remainder ni 0, nta remainder nimwe ihari. No kuvuga hano nteganya ko nindayiraninga igiye kumpereza inyishu ya 0. Turabe ngire run ya no kuba empaye inyishu ni 0, no kuvuga ino ni ino rero dukoresha ino bita modulator cyangwa modular operation. Ya ubwo ya nibyo nashaka ko twiga muri no tutorial. Ubwo ibindi turi ko mu next videos. Ndabasabye mugire subscribe kugira ama video abandanya bageraho igihe kigeze haje video nshasha. Murakoze.